Voilà, merci beaucoup. On benda de Jama TV. Andonobe kadi tout le mercredi, tout le jeudi, pardon. Haray den do ka émission men ko wiyete émission Daruida. Haray salmini Jama on fop téléspectateur men fop kala mon daru en tout cas. No andino émission on tous les 22h wada mo émission ha 23h donc andino wadi 22h30 si je me trompe pas ha 23h30 donc un peu de hande non je crois pas il y a pas voilà musique hande ko yewtugol juste andin tingol Jama on piji buyno sata mena di hewti kama di lato selalo no jabi hara ko do salmide niraabe ben e babiraabe ben e bak me kotraabe ben e be anda horo makay no wali ka hôpital no nawni wali yalla do dik jammo ire nangabe so aben kadi yalla yaltimbe ro jammo ire donc ore ɗo andi émission Daruida souvent tous les jeudis ko ɗum waɗata ko DJ Bella joni ko présente men émission kadi Hotren Fouta tous les lundis 14h30 15h30 aray ko émission Hotren Fouta 100% ambiance donc tous les lundi aussi émission Labay Poy si Allah jaɓi ɗo andi noon haray Labay Poy kay no exi jama on wota hulu argo ka émission Labay Poy aray on va afficher le deux numéros pour passer à la mari le deux artistes wonɓe base ɓe wakam mi anda joni say ko wakam ɓe base par ce que télévision on no émeta partout adnalla on fewn ɗo surtout ma wakam a jotto kama dara télévision on walla siɗa falada daga page Facebook kadi Jama TV dunga télé anata ka Play Store télécharge application Jama TV on installa ka téléphone ma wawa darde télévision on no faɗirɗa kadi ka télévision ka téléphone ma portable donc si ɗon feƴƴi kadi walla joɗɗa waɗa joɗɗa ka canal ma dara télé on kadi harɗa jooɗi pause walla nata ka chaîne YouTube ka TikTok e ka Instagram kala ko concerne ka réseaux sociaux télévision Jama TV no ton en salmini kadi PDG moƴƴa hande noon miɗo ɗo e kanko inete Lin Boss donc kankadi mo ari hande ka émission pour la première fois l'émission Hotire Daruida non c'est pas la première fois avant que mi jogino GDP TV hari wari o feƴƴi ka émission donc on say groupe on ko serpent-killer wiyete jonno wo ko Lin Boss ko non groupe on wiyete acca e pay gonɗa hoore ma kadi no waɗa musique ɗo talent cassé moi je dis c'est un talent cassé il s'appelle pardon Deba kako DA voilà Deba en général haray kamɓe fof ɓe hewti ka plateau men ɗo andintingol long Sere Hasanatu Firiya on no organise concert molanaɗo moɓe tawa kamɓe ɗiɗo on spectacle moɓe tawa si Allah jaɓi e samedi le 29 avril au Camp Mamel de Wakam ko c'est pour cela ɓe ari hande c'est pas spécial pour maɓɓe addiɓe pour yo waɗu pose ɓe question ji pour musique no ɓe fuɗɗori et tout ça mais jusque en arda e mo petit à petit donc avant tout d'abord Lin Boss assalamu aleykum no marsude ɗa jang d'accord kon woni koyngal ma hande ka Jama TV et puis dara kadi télévision Jama TV on fopp no darademo kon ɗum mbaɗɗa ko yewta téléspectateur ɓe voilà min komi mari komi yewta ɗo Jama guinéen Jama africain Jama mi wawata yewtude ɗo hande Jama TV o naafi Guinée Jama TV naafi Sénégal Jama TV o naafi Afrique Jama TV o naafi Asie Jama TV ko pour le monde miɗo yiɗi yo fof concentreno e résultat ko ɓe yiɗi kon yo feƴƴu e nder monde on ɓe ndaara Jama TV ɓe yiyay ko ɓe faala yiide kon hara ko jam kadi combo wiyete Lin Boss Lil Boy ko paykun ko gandanɗa hoorema ko wonɗo Wakam te ko paykun tusokun kadi ko fimo fanda no Lin Boss mi andi combo wiyete mi lande ko ɗum wiyete Lin Boy n'est-ce pas Lil Boy Lin Boy ko hon ɗum addi Lin Boy o par ce que na Lin Boy mi sikka ko ɗum wiyeteɗa ko hon ɗum addi ya créé on surnom ɗo o tigi tigi inde anden ko Alhassane Keita mais mi jammiti ɗum ɗon Lil Boy ko paykun to sokun Lin Boy ko fi on ɗum jammitiɗa ko fi ko hon ɗum waɗata jammiɗa Lin Boy par ce que déjà wodino groupe mo anndanɗa hoorema na min jammi hoore am wodino groupe mo anndanɗa hoorema mi wonino e mum depuis neeɓi ko gramɓe am ɓe anndanɗa hoorema ɓe partage boyɓe maɓɓe ɓe groupe on kon waɗayno groupe ɓe anndanɗa hoorema ko dancehall ɓe waɗata ko amugol ɓe waɗata na Sénégal kadi ko Guinée mi tori ɗum ɗon to mi ardi e mum na Sénégal groupe on hari ko noon tan ko Révolution 811 Révolution 811
arɗa Sénégal ɗo d'accord continue mi continue ari donc amugol denso to nayimugol non ɗon on tuma ton Guinée ton ko amugol seeɗa on tigi waɗayno si mi ari Sénégal d'accord arɗa Sénégal acciɗɗa amugol ngol konɗa yimugol ngol base mi daari mi tawi ko ɗum ɗon gila ton ko ɗum ɗon mi hiiɗi mais groupe on kami on ɗon ko ɓe hiɗanilan ɗon ko ɗum ɗon taw ko amugol ɓe hiɗanilan mi jogiti ɗon kadi par ce que mi yiɗa yawtugol ko ɓe jonnilan kon d'accord amugol ɓe hiɗama yiɗa yewto ko ɓe jonnama ɗum Mr Deba assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah marsude ɗa jam way sababu am pour la première fois mi invita golma e télé Jama TV téléspectateur ɓen taw kon ɗum maɗɗa ko wiyaɓe téléspectateur ɓe miɗo salmiraɓe miɗo weltaniɓe miɗo weltoriɓe fota wona seeɗa d'accord eyi e Deba si mi nani Deba e seeɗa wawi lal andinde ko honɗum woni on surnon ɗon wolnana indema ɗum degen si arten ka surnon Deba way min ko Mamadou Saliou Ba minete Deba on de on ka école ko hande ari Saliou ɓe no ɗuuɗi donc en mbano toon 2 bano toon 3 bano toon min noon ko wonno Deba on de on mi ƴetti ɗon ba on ko yettore nde d'accord ɗum ɗon ko jusqu'à école ha joni noon continue ɗum ɗon kadi kon ɗum exactement Deba waɗata Deba o gollay waɗa business o heewi koy e oɗo gella waɗa business o yi heewi koy kon ɗum waɗi hande hewɗa ka plateau ɗo hande ko hewtini men ka plateau ɗo ko sabu seere nde ko saati kon ko sabu ɗum noon addi men ɗo hande e hollotugol jama on toujours haray mbeɗa welti mbeɗa weltori d'accord Deba exactement kon ɗum o waɗata e côté musical o côté musical on waɗa afro seeɗa ko déburi hay seeɗa ka afro quoi d'accord par ce que musique on no welala woni c'est Deba taw musique ko han tum forme musique ka famille ma famille on fof yimata gra komin tum ɓay no welanmi ko ɗum noon par ce que kayinoɗa lawar lan jento sonni rek lan jento tu vois après et affaire on ko noon seeɗa quoi d'accord hande mo landikema artiste ɓe Guinéen ɓe fof ko mbo ɓuranma ha naɗɗa yimugol non i artiste ɓe Guinéen ɓe fewɗo o tan ɗo min na o tan ɗo ko par ce que no woodi ko waɗɗa e révérence mo andanɗa hoore maɗa faala wonde comme makko manam ha ƴeɗɗa naɗɗa yimugol ko hombo marɗa on artiste jo on artiste jo ɗon min ko sayfon fewɗo ni artiste jo non na fewɗo de c'est pas tu m'as pas compris avant a nadde musique kuraki hari sayfon arali ka hari sayfon ari non hari sayfon ari waɗi felle mom si gonga yewta parce que ko min adda fi mum ko hari sayfon ari ko ane hombo fuɗɗa o yodde musique ko 2021 ɗo fuɗɗa musique 2021 wa depuis 2025 kon ɗum waɗɗa e musique bon ko clip goto mi waɗi bon en tout cas ɓe débrouille kay seeɗa soñjino woodi seeɗa ko jentete soñjino woodi ko jente acca petit donc 78 116 82 38 78 116 82 38 après arton ka 206 209 50 plus 54 l'émission ono enne Ndaaru Yiɗa donc andi mi souvent si mi hewti ka émission Ndaaru Yiɗa jamono yo faamu hande noon bon hande no mi ardi noon c'est un peu gauche mais bon ko golle ɗen waɗi tawi hande on no hawji moƴƴa wawali ƴedde ko wowi wattade ko tawata voilà parce que les gens aiment merci beaucoup Lin Boss bon depuis année hombo fuɗɗa wadde musique addi hande a taw mawɓe no wadde musique ka an a ƴettu musique e hoorema tawi ɗawɗa no welade al ƴetɗa musique voilà bien question Dj Bella donc mawɓe on tigi ari tawi ɓe me na ka baaba tigi ko ka ɓe mawɗo on tigi tawi ɓen ɗon ɓe waɗa e farbayagal seeɗa a faami comme dennaboji ɗin ni peraji ni wano ɗum ɗon kadi mi ari mi heeɗi comme culturel guinéen musique ko na waɗede kon tawi no welalan a faami tawi wata heƴude tun ka ɓernde am ma mi yaltina jama on anda e komi wondi e mum comme par ce que no welalan mi yiɗi culturel guinéen on a yiɗi musique guinéen on culture guinéen on mais depuis année mo fuɗɗiɗa wadde musique te ko combien de son marɗa a waɗi clip walla ko honɗum habbiɗa haɗi walla a waɗi sorti album non clip mi waɗali sorti album mais ka clip onti hino e munta ɓayandi ko seeɗa wala ko ñori hebbinta maayo a faami wano ka album ɗon miɗo hiɗi taw
mi ara ha mi seppida e jama o ha mi anda way ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mi yiyata e ko ɓe faalete e parti am. acca ƴetten le premier auditeur auditrice ka ligne assalamu aleykum. Waaleykum salam. on jarama ɗon e jang. Jannarato ɗo jam. alhamdulillah ko homɓe ɗo noddame on to. Ko Mamsuba. Mamsuba noddame on to. Ɗo noddira on Ngor. ay janno marsude. Marsude Buy nalato no welde Buy. ande ɗe mari artiste ɓe ɗiɗo a yewde e maɓɓe. Way ngara ɓe salmina ɓe kamɓe ɗon ɓe forela salmina ɓe ono Lil Dia Boy. Kaɗum e Deba kanko ɗara mo salmina ɗo. D'accord. Est-ce que ɓe invitima concert maɓɓe on e samedi kamma men. ɗo ɓe invite lam ɓe invite guinéɓe ɓen fof africaine ɓen fof hay goto ala accaɗo. D'accord aray ko teddugal le mon nani. Awa probléme ala inchallah aray ko teddugal e jamma o fof kadi. D'accord. Ben oɗo ñat inchallah. Ok merci beaucoup. Ok merci ara on jarama Boy. Acha merci beaucoup voilà Fancy c'est comme ça ko ɗum ɗon Fancy 78 116 82 38 78 116 82 38 walla waɗum 206 209 plus 54 naton ka émission Daaru Yiɗa ɗo gandi émission on sawa tout temps e gadday artiste ɓe anɗa hoorema ko kamɓe jogiti culture guinéen on surtout ma wonɓe immade ɓen Assane hari wiɗa hari mi hiɗa e waɗude clip mais mi ara ha tawta ko andanda hoorema jama o ginna e lanko o tan ɗo min faala ya waɗa men ɗum ɗo par ce que mi gollanali pour am min tun komin hiɗi hunde mi waɗi mais mi gollali fiya min tun miɗo yiɗi no fof hiɗirno noon wonɓe yeeso am ɓe ɓe hiɗiranmi noon ɓe hiɗira noon komi woni wadde ko mbinalan ko ɗum ɗo e ɗum ɗo min duwa wadde. Mais est ce que Assane wadde musique carrément ko jamma o yoni yidde kon par ce que mi ala e nande Assane hay nokku voilà no wawi wonde haala nande mais no woodi wonɓe e nande no woodi kadi wonɓe ley ɓe andanda hoorema ko feere woni ala si wona ɗum hanno nini ka ko wona ɗo feƴƴanoma ɗo neeɓi hanno yewtanoma o parti ɗo a faami ko ɗum waɗi si toujours tarma waɗa e seeɗa seeɗa mais alhamdulillah kadi yawetake ɓay ko tagu ɗon ko yiɗa o waɗi ko kanko kadi ko ɗum desiɗuɗa e côté musique watta ko no mbi desidiri noon mi ala iwtere ɓe ɓawam ɓe mara mais ɓay Allah no yeɗude men ko woni men e yeɗude kon min wallitora e dow ko woni men yedde kon ha sa ende o yawtini men e dow ko woni men yeɗude ɗon kon fo d'accord Deba depuis fuɗɗa musique wiɗa 2021 2021 adde joni o combien de son waɗɗa à peu près 10 ans hein? 10 ans ouais 10 on ɗa mbawi lawolande titi soji ɗi waɗɗaɗi waaw ma wolande seeɗaji sam non 10 on par ce que quand yimɓe ɗi 10 ans bon parce que premier son o ko son pita on mayin pita o deuxième son o e ko fi ka men dal quoi mo no yimude ɗum fi rewɓe labaɓe ɓen pita façon non quoi troisième on yalta e golla quatrième on fi giggol quoi cinquième no toon kadi ɗi ɓuuri façon fof wiye tun joni no yimɓeɓe fof ko fi giggol tun voilà andi joni ko andi joni yimɓeɓe fof komi hiiɗuma ko miɗo faalama ko miɗo faalama mais pourquoi ɗum ɗon onon ko ono joni par exemple quand je vois un iPhone là Mamed Junior Fatako etc mo kala ko mi yiɗuma ko falma an fen kadi onon wiɓe ko révolutionnaire ɓen kadi artuɗon miɗo yiɗuma miɗo faalama miɗo waɗuma ni be biyayle pourquoi ça pourquoi on changeta ton c'est que andi si tawi hawri ko siko mi gollata kon an kay ko siga ɗum ɗo golluɗa refugol ko simi sikko systéme ji gooti ɗi watte non est ce que hande par exemple hay guesa si waɗi hikka si waɗi maaro ko warata ko foññe ɓe watta ɓe ko fiyo différence on waɗu voilà mais onon so fof yimi tempo goto yimi andi noon comme ɗon kadi no woodi
hikka rema ɓe maaro andi ɓeɗo remi maaro woɓɓe no ɗa ɓe rema foñe woɓɓe no to ɓe rema mais onon ko maaro to no remude vraiment wala remde andi maaro ko andi si maaron tu welima a jokka e maaron tu non mais ça peut pas être dans la musique qualité musicale ko c'est que normalement ko vous allez si oɗa yimi miɗo yiɗuma an yima modi awamo e merde c'est normal que on écoute la musique kono par exemple a yima modi min miɗo yiɗuma ƴetta ɓeyguma farodiro ka clip vous faisiez ça Assane kadi arto on la même chose on clip min miɗo yiɗuma ƴettoɗa jo farodira on clip est ce que ça c'est dire on ala ko yimon joni quoi non jije ko ɗum ɗon ɓuuri wonde dominde fewndo a sikkay quoi non ala ko yimon non na wi ala ko yimmede mais andi ko ɗum andi mais pourquoi Assane ono ko ɗum calculata giggol rek giggol to yimo tongono on ala tem wonɗa hoore ma minen waji to men par ce que minen fi giggol ɓer ko giɗo ko wino ɗum ɗon ha jami ala ɗum minen donc si hewtiya toon hara hande kay par ce que minen en andi a yiɗata ɓuuri nene ma e ɓemma wayno e ɓeygu ma bonko emo wattuɗa ɗon wo mais onon joni l'artiste on ko giggol to yimo ton pourquoi ɗon wona ɗon a wama inde no woodi yimayɓe giggol no woodi yimayɓe fi révolution ɗuɗa noon ka révolution ɗuɗa san voilà min mi yimay love on tun mi basake makko simple la base musique ko musique mi base e mum la wama yimande fi ka an la wama yimande fi giggol la wama yimande fi révolution an o a faami ɗum ɗon fof la wawma yimande mais en tant que ko jama on landotoma kon goɗɗo no wawma noddude innama lan faala ɗum ɗo tawata ko faala kon ko giggol on mo wawma haalande fi ɗum ɗon waɗanama fi ɗum ɗon o wallirama kon ko wallirrama ɗon imo faala e ma Assane révolutionnel haaju mum ala yima koye goɗɗo en tant que révolutionnel hay goɗɗo aɗa ni yiman o yawi no yewɗa ɓoya yimo e mama yaɓe c'est ça le révolutionnel par exemple je vais te dire une chose wono kumpaji ko raɓɓe watta ananta ɓeyma wacca goɗɗo wono hesbo rab ko raɓɓe watta ana ɓe wacca goɗɗo c'est ça le révolutionnel Jani Alpha nane watta goɗɗo ɓuuri révolutionnel layaw goɗɗo ɗaɓɓoya bitti téléchargé on ara yima wulla e hoore makko wacca Samba wacca Demba mi jeejima accu mi jeejima waɗu c'est pas comme ça pourquoi joni ko giggol tun ono yima ton on yimatago walla et puis jije sikkay ko ɗum ɗo ɓuuri wonde marsude de sa yi yimɓe ɓen duumi ke donc onon ko musique commercial wat ton quoi mais musique mi anda fimum ne ɓaali komi ƴetti mais min mi sikkata ko marsata kon ga boutique ma ko ɗum non wawata yeeyude sa andi ɗum ɗo si ari heddoto a addata donc ono musique on dal écoutez koko marsata o onon koko marsata o ko ɗum ɗon de vous êtes commercial dans de musique ono na réalité on ɗo wadde onon ko yeeyo non mais mi yimay noon fo de grand non musique ay kam grand mi yimay fo de mais quand même ko son love on ɓuuri wonde marsude voilà merci beaucoup 78 116 82 38 comme boni ka ligne on tigi ara sina ɗum mi jonna ɓe biɗɗi maɓɓe mbaɗa acapella waɓe non ɗo mi andita on juste ko fi concert molnaɗo wonɗo wadde samedi inchallah le 21 au Kamamel de Wakam ko fi ɗum hande joɗɗini en ɗo juste na mi wataɓe joɗɗo mi roga pose des questions seeɗa par ce que mi anda ya quoi dedans donc hara e tigui tigui on ko numéro noon ko ligne boy e débat hande woni ka émission men ɗo Ndaaru Yiɗa no gasa rewɓe sere on kadi no gasa goɗɗo e mabɓe aray participa émission on anda en kadi ko honno organisation woniri déjà bon iɗon andi ko sere formaɗo ɗo e Dakar formaɗo ɗo e Wakam yiɓe intri sere on sere hasanatu firia ko ɓen woni ko organise woni immigré sere maɓɓe on samedi le 21 au Kamamel de Wakam ɗum noon haɗa foppo ɗo noddita na o ma o fewno ɗo artiste ɓen ɓeɗo ko invité débat ko invité Line Boss ko invité et puis yiɓe jogui kadi prévente guiɗi mi sikki on gandi yeyde n'est ce pas woɗɗike d' accord kon nu prépare ɗon e samedi non ko weli tum prépare grand waaw ko ha yimɓeɓe si yeeyi ƴew ɗo hiya moy haali o noon si aray ɗum ɗon waɗali ko moƴƴi bon e samedi way prépare ko nanda hoore ma miɗo yiɗani communauté o fof communauté sénégalaise acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum
assalamu alaikum. On jarama ɗon e jam. Ɗon e jam. Alhamdulillah ko homɓe ɗo noddami on to. Eɗen noddama e nder Yoff. Yoff no marsude ton. Ɓe Yoff ɓe hiɗon marsude ton moƴƴa. Jam tum. Hiɗon darde télé on émission on. Meɗen darde fof. Merci beaucoup mi salmino mi weltaniki on ɗayne on no. Allo. Allo. ɗayne on no minni. Voilà, merci beaucoup. Oɗo ko Yoff woni ara salminima ɓe Yoff ɓen fof salminama ono Hajja Bela Foire fof salminama wono Hawa Diané sen depuis Grand Yoff kam kadi ɓe salminama wono Kadi Thiatou en kadi salminama wono Alaji Beni kan kadi salminama Kaw Yombo Ijatu Sira Bari tout le monde kala mo wonɗa en tout cas no tawa ka Séré Asnatou Fria no fala kadi participe de fi au concert mo ɓe addi Kadija Bari déjà Kadija Bari hewti Sénégal teddugal mo si Allahu lanno jaɓi jango kekiɗe sa moytaki inchallah haray ko enen e makko jotto ka plateau ɗo wandina jama o hewti hewre jam moƴƴere par ce que ɗon andi Kadija Bari ko jiwum yimay kum sila hende poɗa ɗum ɗon mo anda fo yo lando on ɗon pooɗa on gonga ɓe waccanta hay goto haray salmini jama fop e weltanike jama on hiɗen andi paremɓe e maremɓe no wodi salmina gay la force de balli en fof wano petiyero thiaroy en salminama moƴƴa moƴƴa salmina Séré Jo Diallo moƴƴa par ce que ɓe tambitade concert on salmina waɗo maƴƴina wulade acca ƴetten goɗɗo ka ligne salamu aleykum allo salmine wano grand Abdoul Bambara depuis Colobane o salmina grand Alpha aussi Alpha Colobane traiteur gâteau anniversaire walla mariage tout ça en salminimo salmine ɓeygu makko kamɓe noon ɓe Colobane en salmine moƴƴa salmine Kouyaté Fass aussi en salminimo grand Bafodé salmine Yaya Mali salmine Seydi Mané boss depuis Grand Dakar kankadi o salmina ɓe fof ɓe on fof ɗon invité ka concert samedi so Allah jaaɓi salmine wano here bonna hula salmine wano fotti foli rewɓe salmine wano gambe Séré tour mardi sar rival Séré beldam donc Séré ɓunna ɓernde kadi salminama depuis Ngor kamɓe kadi ɓayɗandi ñanden ko commandres ko kanko Bapita wonno ɗo maymande piano e lendi feƴƴuɗo wondude nun e Dramé Kumpaji ɗon andi ko artiste invité ɓen non Dramé Kumpaji no tawa Deba no tawa kanko Linboy mo tawa avec participe gol kadi wano kanko kadi Bapita jo piano jira ay koyɗe ɗen ɗon andi samedi ko folotiro won to Kadija Bari no iwde lagine ɓeɗo wi Kadija Bari wi lagine hay goto folata oya mais miɗo heɗiti on si Allah on jaɗi 78 116 82 38 78 116 82 38 c'est la première fois ɗen yiya ɗo Séré no organise concert c'est la première fois goɗɗo forma Séré on ha gayna o innami mi waɗa immigration Séré on kono ko concert mi watta et puis o ƴetta grand salle de kamma me ka sécurité wodi goɗɗo wula ton agression goɗɗo wula rendable seulement yon ardon aron law joɗɗon kadi ndaron concert on par ce que si Allah jaɓi men débide concert on e 21h30 minutes inchallah haray concert on fuɗɗike par ce que min faalo e Kadija Bari sou ha kanko tigui o ngal o anda ko concert goto o mari mi andini on ɗum kala noon kadi falaɗo mo ƴedde ailleurs par ce que dimanche ko lundi ko fête lundi ko 1er mai ko fête bon vous pouvez si vous voulez sinon fala on yahay yewten Kadija ya zona on ko faala ɗon o donc haysi ko haɗo e Mbour donc o ama haray 78 116 82 38 si tawi tum biɗɗo no ton mi jento ɓe des artistes ɓe ɗiɗo ko honɗum ɓe maranimmi e samedi kamma men il faut mi anda ɗum ɗon haray merci monsieur Sidi Deylo merci président Thiamala Bari Bantiguen merci beaucoup haray mi weltani moƴƴa et merci aussi a karamo ko Mamadou Winde Diabo merci a Isiaga Tog Baba Séré Hasanatou Firia on merci a Kourouma moɓe ƴetti kadi vraiment weldi merci aussi kala membre jo tawa ɗo ka Séré Hasanatou Firia samedi fotten o kamma men de Wakam entrée ko 3000 francs préventif ko 2000 jango minuit noon ara préventif ji entrée 2500 lanni voilà mi sikki ɗum régime si tawi a waɗi prêt adana e goɗɗum ɓe waɗa mi dara si tawi nakka e mama ɓe yimata
ta songo yalti no songo yaltali songo natal taw e studio donc ko bitti on dum ko bitti sol mais pourquoi wala do son do studio parce que bitti on no weli et puis ko notton kan non da yimide non c'est bon parce que mi haali nane miɗo yiɗi jama o nana ko andanda hoore ma ko kamɓe tigi wiyatalan ko ɗum ɗo miɗen yiɗi ɗum ɗo mi yiya image mum carrément ko ɗum ɗon mi yiɗi golle ɗe mi gollata ɗen mi gollata fiyam mi gollata fiima mi wonta fiyoɗo ko fiide mon ɗon mi gollata hay si goɗɗum ala yo tawate hara goɗɗi kadi no woodi 78 116 82 38 ka Jama TV salamu aleykum allo allo on jarama no e jang yantu ɗon noddami honto ɗo make onno Allah sono so parcelle asen parcelle wonɗa noddude oui no wayi toon ɓe parcelle ɓen ɗon e jang yantan mi sikka télé o no laaɓi parcelle ton alaɓe merci beaucoup ko ɗum ɓe faala acca hiɗen mari soirée concert jano e samedi ayi artiste ɓe invitaɓe wonɓe sénégal ɓen kon ɗum mbaɗɗa ko yewta ɓeɗo ko kuraɗo ka rek weltanoɓe ko ɗum na hiwroɓe ɗon ɗo d' accord onon kadi on iwritama donc ara meɗen invite ma e samedi kamma men nani ok bonoɗa inchallah rentré combien entrée no waɗi fewno ɗo ni préventif ko 2500 jours ji ko 3000 ok voilà ade sosi mais jonnayi numéro téléphone o joni kala faalaɗo préventif mo ay commandade ka numéro nani ok merci beaucoup ara wona ko bobo ɓe organisata kon ouais d' accord ɗon nodda ɗon acca nodda merci beaucoup 78 116 82 38 parcelle aseni on yiɓe darde télé o moƴƴa Grand Yoff no darde télé on Yoff no darde télé on partout c'est nder Dakar télé on darede Mbour se yalti fewndo ɓe darde Boy Pimasta sali à toi hara mi salmini mi weltanikema moƴƴa merci à Houssay kadi hara en salmini Houssay kadi kanko wonɗo côté marché Varanka ɗum ko Thiaroye salmine kadi Adama wonɗo Grand Dakar en salmine moƴƴa ka fewndo garage Grand Dakar Adama big up à toi salminen kadi wano Séréri 13 Basim Bari mais en salmini moƴƴa kanko e sere makko fop en salmini ɗum en accani hay goto donc salminen kadi wano jaajiraɓe meɗen wano cambarama julde safa kankadi en tout cas wano salminen kadi Binta Diawni e Jo Diallo salminen wano Hadja Mariama Mboyri esraɓe an kadiato pita ɓe fof ka sere Jo Diallo ɓe woni et puis ɓe motivade moƴƴa fi concert on mi andi tum min pihu gotum son wakkile ke concert on o welnami par ce que séréji ɗi no motivi argol soutena au Séré Hasanatou Firia donc haray tigi on mi souhaite tout le monde parce que Jama TV naɓora 2 caméras entrée et sortie so Allah jaaɓi hay goto luttake mo kala kadi watto ha laaɓe par ce que ko image men faalaw men divisa ka télévision Jama TV acca ƴetten goɗɗo kadi ka ligne allo allo oui on jarama lay jang jarama no marsude seeɗa kombo Fatoumata Bissau Fatoumata Bissau ɗa noddami on to nder Wakamo Fatoumata Bissau ko Wakamo ɗa men nodde miɗo heeɗima andi concert ɓeɗo on e samedi o kamma men ko ɗum marɗa ko yewta artiste ɓen ko ɗum ko falami humpitaɓe ta o fiyo concert c'est ko jomum nangi télé o donc concert on no wadde Kadija Bari no wiide laggine sere molanaɗo manɗa hoore ma no forma Wakamo ɗo ɓenamo Séré Hasanatou Firia woni ko organise concert jano itti Kadija Bari laggine mais waɗa joni clip on yiya kombo wiyete Kadija Bari ko kanko woni waɗande en poɗaru molanadu so Allah jaaɓi e samedi ok merci beaucoup Aissatou Bissau ne hara en salminimo donc avant yen arto e débat waɗen somme makko on ko clip Kadija Bari woni arde daren clip on taw jama on anda ko bonte Kadija Bari iwowo laggine iwɗo laggine hewti Sénégal porgo poɗar ɗum e samedi tawti noon ɓe fayɓe ɗo ɓase Wakam fof ko fansi maɓɓe miɗo andi e samedi mi naali ka kan heƴatake mi naali ka kan de ɓe ƴotaka kono noon mi hoolaki heƴate par ce que ma inchallah jama kay no marana ko en salmini jama fof kala kadi leta men naɓi min salminimo ɗon andi noon mare men on ko madame Sow Nentenem Balde ko kanko woni mare on spécial kanko goɗɗo acca ƴetten taw goɗɗo ka ligne avant e Kadija Bari are assalamu aleykum allo allo oui on jarama hiɗa e jang
Jantu. Kombo kadi. No? Kombo. Komin? An Aissatou Kajjatu. Kajjatu Bisabu. Ka Bisabu. Bisabu. Bisab. D'accord. Kajjatu Bisab. OK. Voilà, misiki nini? Concert on ko samedi Kadija Bari woni arde woni sere Hasanatu Firiya woni ko organise concert on. Ko kamma me woni wadde fewn woni sida fala biye ko temedde joyi CFA. Temedde joyi min mi fama talun non. Joni ko 2500. Voilà, nyande soirée on ko 3000. On jaara. Merci beaucoup Aissatou Bisabu. Kajjatu Bisabu. Merci. Acha. Merci salmini a Kajjatu Guinée Bissau wala Bissau salmini moƴƴa salmini Nogoy salmini Kindi salmini depuis Husay kadi depuis Bissau fewondo mo kala kankadi o yiwo concert on lutta Jeynabou et tout ça salmini kadi wano Nene Galle Aissatou Labe tout le monde kala tawaɗo ka sere en tout cas en salmini ɗum e gaccale hay goto acca ƴetten kadi goɗɗo ka ligne wawen yadde assalamu aleykum. Allo oui. Allo oui. Oui, komin payma Farmata Bissau tay reso on yani. Farmata Bissau ta téléphone ma o yanu nani? Ya ko gonga mon. Miɗo heɗima ko on ɗum wiide artiste ɓe encourage golɓe pour samedi kadi ara sutanayɓe moƴƴa. Aray ɗo no laati somi andi ko honto ɗum watta. Kammamel ka takko ma ɗo. Ne. Kammamel ɗa andi kammamel ɗa ka kanka. Ko ɗon waɗata so Allah jaɓi. Awa. Samedi nan. Aray no laati si Allah jaɓi nani. Inchallah o nan. Awa. Merci beaucoup Kajjatu Bissau. Voilà Kajjatu Bissau toujours en noddugo ngo ma o fama gonga makko ko non sa jetti unde man courage da. Acca may ndare Kadija Bari haramiɗo anduno moyne d'accord ɗandi kono mi wori no fewndo haramiɗo anduno ka acca may suivre Kadija Bari ka régime. Merci PDG Guido Jama production. Ayete bari jama pita ko fiɗɗo bandirawa moƴƴo. Merci beaucoup nan. Jarama kollo ni la problème. OK merci. Ondo woni inde ma den? Ko DJ Bella be wiyatammi. DJ Bella Joli. Eyo Sadela. Sadela. Awa jarama merci beaucoup merci nan. OK, bye. OK, merci beaucoup. 78 116 82 38 Halimatou Bari. Pita Labe Kouramangil. Merci beaucoup. Salmin Alpha Kouramangil ka yebdeje parce que kankadi ko mbotawa e communicant ben haray kala mon dawrma en tout cas wola linde mundo haray kanyoni pe a invitation kanko woni pe samedi wota goto tultu sakko lande ko hon dum fe'iton tigi on nani do clip Kadija Bari on nani sonko yimi kon ko dum wi do nge Kadija Bari. Non, vraiment grand. No golli quoi. No golli ko golli ko no golli. D'accord. No golli ko no golli. No bendi mor. No bendi. Wow. Donc don tangi de samedi o fola yo. C'est que non, samedi mom ko ha wede dal. Non, samedi se o fola ta. Andi. Ko ha wede dal. Andi. Acha, mi yetten goddo kadi ka ligne 78 116 82 30. Allô? Allô? Merci beaucoup son noddala on ɗuyti téléphone on seeɗa pottino téléphone on kadi ka télémon yahon à côté wawe yewde miɗo ɗo DJ Bella Joli long fort paygo ko hunata gueɗe yata ñawore barki mbakke miɗo ɗo are venez gonga ɓe waɗoɓe vidéo ji merci a pay kum sare kadi yaray Kadija Bari ɓayno waccimo o wi si Kadija Bari ari mi ƴettamo acca ƴetten goɗɗo kadi ka ligne 78 116 82 assalamu aleykum. Waleykum salam. On jarama hiɗon e jang. Janto alhamdulillah. Iɗo maake ono ɗo noddami honto. Minen ko Khalil Boy. Khalil Boy. Ala. Ɗa noddami honto Khalil Boy. Minen meɗen ñaari tali. Mais attends, mais kono a yimay ko a yimowo quoi. Mi yimay kadi. Wala nin ɗon goɗɗum a kapela on gokku mi dara ka téléphone ɗum mais ça. Dere no lango tarol ni ko abi holo yobi. No yimo waysi ko berde mo yimude. Awo, no laba. On no balle mi yum. Mais non, ko mi andi ko yimata. Ko yiɗɗa waɗande communauté o. Ko waɗɗo la propose mi yumay.
no yimu ko yimuɗa o men fam acca miɗo yiɗuma walla miɗo añuma walla amɗa acca tiɗala baɗa foti tawayi watumaleru jalɓi ko a kange e rewɓe ɗere ka kambo jaajëf laba mi invité laba mi invité ko concert momi nani o ko ɗum falno ande no yarata quoi mi invitima e samedi kammamel addora supporté si a faala noddala si ɓuuri ɗo seeɗa mi jonnama mi maranama préventive kala ko supportera mi waɗima kalisi déjà par ce que a waɗi acapella hum à distance mi weltike moƴƴa waɗimo attiré quoi merci beaucoup kono de inde nden o wi pettiɗa wawi Khalid Boy merci beaucoup Khalil Boy voilà merci Khalid Boy nan sa ari merci beaucoup sa mi jonna joni numéro téléphone ko nottolatno so ari kammamel tun noddelan mi anda ko groupe ɗo mi winduno nan d'accord merci samedi sallah jaɓi ok merci beaucoup Khalid Boy 78 116 82 38 Assane hadde wonde fi kadi Jabari ayi morceau clip makko ko ɗum an sentiruɗa e ko woni yimude ko par ce que samedi nde ñande onon son waɗimo kala 2 ou 3 morceau haɗa kadi Jabari wadde clôturgol ɓayno mi amay fof mi amay ka pooɗa ƴetten ka ligne acca 78 116 82 38 allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah jarama hiɗon e jang jam tun ala toon hiɗon noddanmi honto ɗo maake honno Mamadou Boye Cissé Mamadou Cissé ɓooyi eyyi hiɗa honto jeeyaɗo Fass no wayi ɓe Fass ɓen fof noddita e samedi ɗay jang mi e jaam walla haray ayi samedi ɗe mari programme molana ɗo kamma men de Wakam artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen taw mi invite janggo si Allah jaɓere Kadija Bari mi invite ka plateau kono ɗum mbarɗa ko yewta e samedi au concert men wonɗo wadde alami mi naatu rek ɓe weltanogollo rek en tout cas merci mi beaucoup ala jottu ɓuuri buy ko ɗum waɗi mi émission wela rek merci beaucoup merci jarama buy ara weɗaniki mi Fass ɓe fof nan eyyi ɗum salmina to moƴƴa merci beaucoup ono on komi ɗon abi Fatako Habibou Fatako mi hokkete Habibou Fatako sali jaɓi nan jarama awa jarama merci beaucoup 78 116 82 salminen kadi jeunesse Sangaré en fof Grand Kaba depuis Grand Yoff o salminama Baldele Boss kanka no salmina Mariama Kesso aussi no salmina e kala monɗa hoorema en tout cas no motivi argole samedi ka concert sere Hasanatou Firia hara men notti fof kadi acca ƴette goɗɗo ka ligne allo merci beaucoup ara oɗo waynike haray kala faalaɗo arde concert on kadi kala faalaɗo préventi yo ƴettu numéro téléphone an on ɗo noddammi 76 ko woni numéro whatsapp on 76 waɗa 481 96 82 76 481 96 82 ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo 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 merci beaucoup salminen kadi Mariama madame Bari ka depuis ka croisement Wakam kala fala ɗo ñamde ceke liƴƴi gerto brochette pompiteer defa ɗum sa'a ɗum loko yo yaka croisement sa yewde a croisement Wakam a wi ko honto Mariama ceke woni o yeyta ceke ñama ha hara yara ndiya walla sandis yara ƴakka haray ko ɓen ɗo woni madame Guigué Bella ɓeytu madame Bari voilà madame Bari haray mo ɗon mo yeeya ɗon piiji fof kala ko ñamete ko weeli mo yeyde salmina ɗon kadi wano café honno wano baylo kadi salminama salminen kadi wano Abdoul taxi moto salminen Djibi aussi taxi moto ɓen fop passé sur le deux taxi moto acca 78 116 82 38 salamu aleykum mi toriki on mi jeeji on taw noddan ka numéro téléphone mi jonni on ha mi jippo ka télé yandi 76 481 96 82 ko woni numéro am allez ƴette goɗɗo kali allo eyyi ko Boy Cissé woni widditade fayi mi yejjiti hokkande ɓe jooɗoɗi ɗo ɓen kam Mamadou Samba Diallo e Moussa Diallo Amadou Seykou Diallo e Aliou Diallo e mawɓe no ɗo lesoɓe mango ɓe jeeyaɓe Pita d'accord mi salminiɓe moƴƴo awa salminama merci beaucoup Cissé merci Mamadou Boyi Cissé merci beaucoup haray 78 116 82 38 mono faala prévente ji ɗi
ko numéro ɗon tame walla 77 o waɗa 595 10 37 595 10 37 kon ɗon woni numéro téléphone kala faalaɗo prévention walla 78 76 481 96 82 481 96 82 si a noddi lan tun min ƴettay sila faala min libérante prévention minen jogui moto min libéray prévention y a pas de problème voilà hara en salmini jama fof na o ma o donc hara tigi tigi on ko honɗum marɗon ko yewton fansiɓe ɓen exactement pour e samedi par ce que concert on e faala e fuɗɗo law est ce que on préveni fansiɓe mum ɓen yoɓe ar law voilà kam meeɗi goy voilà donc hara e fof ko communauté allo allo oui ɗo jam alhamdulillah ɗo noddami on ɗo make onno ok James Bari James Bari James Bari bo sere weliya James Bari sere weliya ɗay jang ɗon jam na ala toon an kon ɗum fewndi toon alhamdulillah ɗo jam yettuda James Bari kon ɗum a yiiɗo ka plateau ɗo kekiɗe ɗo kon ɗum mbaɗɗa ko yewta tigi tigi on o weltorama kono ko joni mi wawi hawrdirde émission o mi anda kono woni yodde non tanto mi ndaara hande émission ko émission daaru yiɗa bon hande ko artiste ɓeɗo ɗo ko artiste ɓe koɓe yimayɓe kadi ɗe mari kadi concert samedi o kamma men avec Kadija Bari iway ɗo laggine hewta ɗo ko fi ɗum wona yewtede ɗo hande nam ɓe weltorama haray mo kala golle mum ɗen yo waɗir no wawir noon dal ɗoro toon ok non mo kala so waɗiri noon manam mo kala mo so kikkoma aray guddo ala vraiment aray noon miɗo faala ɗon hesbo rap oui y a pas de problème jogo télé on ha satta nani dindi karambol ñaaɗa karambol jogo télé on ha satta hesbo rap waɗanta nani ok jarama merci beaucoup allez 78 116 82 38 ha kon ɗum prévenu ɗon fansiɓe mum ɓen il faut wolanomi ɗum moƴƴa mi anda wano famɓe ɓen komi wata ɓeynude koɓe aru ɓe soutena culture guinéen o ɓe soutena concert on ɓe soutena Kadija est ce que on prévenu ɓe ar law c'est ça la inchallahu ɓemen préparé fi mum ɓen ɓemen innata yo préparé fi mum ɓen koye ɓe aru hara jijeji on hewtali ka montata bafulji mundi Ablaye Brochette a salminama débat il faut yewten fi ɓe par ce que enen guinéen ɗen suttini ko kaani e yeey concert o 1h 2h alors concert amen o men débutay e 21h maximum oɗo 22h fo hara hewti nder ton d' accord merci hara yiɓe fof maɓɓe ɓe fof no woni pré dal ok acca fof no woni pré en yahay ka régime ndaren clip mboma moyne bijou on noon ɗo gandi mboma ko paykum tawa kum ka Jama TV ka paykum tawa kum structure Jama TV on c'est pour cela mboma Ceerno Madou tout ça mo falle woy waɗay ka télévision men ɗo haray jonnan ɗon mboma bijou mi anda kon ɗum mi santira goɗɗum par ce que émission on joni gasa sallah jaaɓi acca régime
Merci beaucoup. No, merci beaucoup on beda de jama di verem salmi jama fo ko wiyete mboma bisou oɗon ko kajjatu bisaw mi hokkimo kajjatu bisaw mi hokkimo par ce que kanko mo nana haala ka mboma yimi ɗo kan joni Assane sere hasanatu firiya on déjà élément jo maɓɓe goto naatayi kañum kadi andina jama on ko honɗum ɓe organisé par ce que mi ɓeɗi carnaval joni et tout ça ɓe jinde pour juste promotion on combo e mon bon Assane a wawi wayntade ha ñalande wonde mi naada goɗɗo. Voilà, merci toujours comme wata inde communauté guinéen on ko be aro e samedi le 29 menen habibe do woni faddi jango samedi le 29 be an tawi faddi jango si jango feƴƴi e juma on e asewe on meden habbi on be anda asewe ben e samedi on meden habbi on si juma on feƴƴi e vendredi on si feƴƴi meden habbi on e le 29 meden habbi on kadi meden habbi on e samedi meden habbi on e asewe meden habbi on kadi taxi motoji den ka rompo e menda no ben no foare tak on fo meden hedibe meden habbibe ka dambugal ko don men jabbotobe ne wawnade be mi fala escortude artiste jo vedete on pour la première fois ara cacagi joy jego escortaymo hanada mo kamma men est ce c'est possible ko joy jego wiida c'était mal ve ngara e me anda merci beaucoup aja merci beaucoup et Assane DJ si tawi ya wadana lan don morceau débat on ara doy après ndaren konno voilà débat ka régime wuri kiɗo jama acca may ballo gonno mi watta mi altaga kaso ko nangi haju ala kutu gonno watta seda e jama si weldu be habi na pigi sori aciogi de ne tay ngabu si weldu be habi na pigi sori aciogi de ne tay ngabu yento mi yewtama bewndo ko mi falama malandi noma abe malandi noma koto malandi noma jaja malandi noma papa malandi ma babe maube malandi noma
acca min miɗo yiɗa mi ala goɗɗum kono mi watta mi wonda e jama signé mbo mami sikkitingo e 78 116 82 38 haray kala falaɗo participe de émission on ari donc en andino hajja Asiatou kañ kadi naati ka émission pour andintingol le ko kamɓe tawa e séré on ko kanko woni troisiéme personnalité séré on ka séré Hasanatou Firia troisiéme personnalité manam si wi Hasanatou wi e sira ko kanko as woni ka troisiéme personnalité mi sikki ayne assalamu aleykum tawa hajja as assalamu aleykum jama julɓe nam jama tv nam mi hiwriki on mi salmini mo kala inde mum yettore mum ka tigi tigi taw haray miɗo ari wigol jama on assalamu aleykum e maɓɓe fi ka sere Hasanatou Firia nam so nani sere Hasanatou Firia ɗum ko menen sere Hasanatou Firia ɗum ko menen haray men donc sere Hasanatou Firia ɗum ko onon ñoƴƴanalan ɗon taw mi ƴetta goɗɗo ka ligne allo 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 acca ɗawa konde sere Hasanatou Firia ɗum ko onon angiɗa wiye asi mi wiyete suufa asi suufa telimile suufa telimile aray noon miɗo jooɗi wakam ɗo ka sere Hasanatou Firia haray ko teddungal jama on fof d'accord meɗen organise concert fi yaltingol inde sere amen on très bien ko ɗum haray teddungal mais asi pourquoi onon hawɗon sere hanga en ɗon waɗɗon pour la première fois tawata koyon addu artiste jo ittomo lagine aron organise on concert wiyamo ko kamma me kadi watton takko mon ɗo est ce que kon ɗum waɗi ha mijiti ɗo waɗɗum ɗum ɗon ko addi ha min mijiti min waɗi ɗum ɗon ko immingol inde sere amen on d'accord ko ɗum min faala hari lawi ɗon e sere ka ko o sere ɗon première fois ko wonɗon e formude ko o ɗo min woni première fois sere fi ka Hasanatou Firia ko o ɗo min adori taw d'accord min faala yo inde sere amen on yaltu ka tigi tigi noon fi yaltingol inde sere amen on min taw yo min organise min noddita jama on d'accord min noddita kanko Kadiatou Bari haray noon Kadiatou Bari kan on ɗon o ari min teddiniri jama on Kadiatou Bari hewti Dakar ɗo e samedi inchallah le 29 avril meɗen invite jama on fop d'accord débat ayi sonnaɓe organise ɓe sambe sere on hande ko kanko no troisiéme vice présidente ka sere Hasanatou ko ɗum marɗa ko encourage aɓe yewta fi sere on seeɗa kam non vraiment no foti mi weltori moƴƴa noon kadi affaire on noon yaride noon no foti quoi ɗum mottidira e jama on d'accord andi aru ɓatodiren ala mo henduwa tan naɓude hay goto si filodirama rek ko ɗum ɓurta nafude fof ok régime si tawi morceau débat waɗi prêt arten e ɗum ɗon si arten ka hagge Asi Suufa o wawa yewde jama on invité e maɓɓe ɓe wawa yewde seeɗa après noon arten ka terme émission allez yetten goɗɗo taw ka ligne allo salamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi on jarama di hiɗon e jan ɗon noddami on to ɗon maake honno mais noddam ɗo depuis Dakar Sénégal Dakar Sénégal honto e Dakar Sénégal meɗen ñaa cokkel ɗo ñaay cokkel Dakar voilà merci plateau ɗo maake honno meɗen maake Abdourahmane Diallo Abdourahmane ay miɗo heeɗima ko ɗum gaddanɗa kekiɗe ɗo e voilà par ce que a yi hande ko émission daroyiɗa on kon ɗum waɗi ko artiste ɓe mari concert c'est ça kon ɗum an kadi marɗa ko yewta seeɗa o min on koye nangugol télé on ɗo mi woni ɓay noon mi nani ɗo yon haala ɗo inde e samedi on are jama on fof no habba ɗum are mbeɗa landi ko on to jama on habba haray ko Kam Mamel de Wakam ka Kam Mamel de Wakam haray Kadija Bari woni ko arde joana o sere wiyeteɗo sere Hasanatou Firia donc haray ko kamɓe sonnajo goɗɗo e maɓɓe lo vice présidente on jooɗi ɗo e artiste jogo manɗa hoorema kankadi ka imo jooɗi ɗo donc ko fi yewtugol jama on ko onno woniri samedi Kam Mamel so Allah jaaɓi inchallah yo Allah newnu tawno ara en foy koyen ko to so Allah jaaɓi amin merci beaucoup meɗen jooɗi yeeso télé ɗo meɗen daara y a pas de problème koye gotu nan waaw lan weltani on onon kala fidèle vraiment ndaroɓe télé on par ce que Jama TV ko fimon ko parti heure o mbo fuɗɗete si Allah jaaɓi concert on débita e 22h00 hay 5h du matin 22h00 inchallah 5h du matin inchallah Allah newnu tawna en merci beaucoup
mi weltani ke on fota wona seeɗa merci min kay mi weltani ke manani jërëjëf ok merci beaucoup 78 116 89 38 régime si tawi morceau débat on waɗi prêt addanammo kankadi o waɗa acapella makko mi anda kon ɗum débat yimata par ce que voilà il faut que mi anda min il faut que ona sow acca mayi ka régime si a waɗi prêt Assalamu alaikum. Allo oui. Alhamdulillah no way non fonno do. Mi yar seda. No munya don noddam mi hoto don inne honno. En noddam Katsor do. Katsor hella Grand Yoff. Katsor hella Grand Yoff. Ari yalla do. Khari yalla on jarama do make honno. Make Petit Diallo. Petit Diallo. Hey. Hiɗon e jang alhamdulillah kon ɗum addan en ka plateau Jama TV ɗo wiɗon kon ɗum addan ɗon en ka plateau Jama TV ɗo hakkikiɗe ɗo ay fuyi o mora mi awa en bimbi sallah jaɓi
sina tan wona welde to alhamdulillah ba woni ngaddala fuy non mais ara sala jabi d'accord mais habbi on nani wala problème ala marana men ko bonata merci beaucoup mi weltani ke o moƴƴa Petit Diallo ok ala problème merci beaucoup mi salmini famille on fo nani merci beaucoup haray toujours ko fi concert wonne samedi le 29 inchallah kamɓe sere hasanatu firiya woni ko organise pour la première fois nanɗen sere no waɗi immigration hara ko concert ɓe waɗata sere on ɓe adde artijo laguine ɓe juinamo et puis grande salle de Kammamel aussi waɗa ɗo 1500 personnes yon andu samedi ɗo mari golle acca so hebbinalimo ɗo mari golle allez salamu aleykum Waalaikum salam. on jarama On jarama. hiɗon e janton Jantu. eyo ɗo noddami on ɗo mari Ko min Hasanatu Firiya. ok d'accord No laaɓa meɗe weltani on toon. d'accord ko an woni hoore sere on Ko min woni Hasanatu Firiya, ko min woni hoore sere on. d'accord Miɗo yuro ɗon Aasi Suufa. Aasi Suufa miɗo weltaniɓe ɗon no laaɓi no labbani. d'accord aray jama an fof ko teddungal maɓɓe ko saati gon no laati si allahu lan ɗon jaɓi samedi arowo ɗo yoɓe ar ɓe ndaara menen e Kadisa Bari kala wattiɗo ɗon aray goɗɗum ko fille no dow ɗo kamma men ah bon ɓayɗa anndi Kadisa Bari fi makko fanɗa fandata wallahi azim ɗa anndi jiwunkum fi golle makko ɗen no laaɓi no labba no rewi laawol laapoy o inni so yewti kamma men o wuway ko fille ko Sénégal lutta wowlude ɓe wolde fi makko kono o wuway kay ko lutta fillede non ɗum ɗon himo wowi wadde ayi ka o inni ngal kadi noon ɗereji ɗin wona ɓe ma ɓe mais pourquoi aray fo yo noto mais pourquoi créeɗa sere ha gaynoɗa et puis wiiɗa kadi fi fembugol sere mana a organise e concert pourquoi ɗum ɗon eɗa anndi ko fiyon ɗum won ɗum ɓay aduna ko jikke nam laakara ko sabu wallahi par ce que fi Kadisa Bari on mo yiɗima yiɗumo ah bon mo hañima pottoɗa takko makko taw waɗe ko a miijaki par ce que Kadisa Bari inni angatana to si ayti a fusti a ala ma ara ko million marɗa miɗo ɗa welanmi ka ɓerde nam o waɗuɗa wo Sénégal aysi miɗo ɗani sa mbaɓɓilan inni miɗo abbi ma haray mi yewti donc on ndeysan ko ɗum min kadi somi deesidi sere formama ɓe innitirilan sagan aduna lan fof gonno andirta ɓe innitirilan ko si Kadisa Bari yewti Kammamel fijaniɓe kadi ɓe anda ko fi Hasanatu Firiya d'accord eyi on jarama aray la weltani jenditiɓe ɓe fof aray ɓe abba billet seera ko 3000 francs mais walti hande mi waɗi carnaval aray Kadisa Bari yewti e Sénégal d'accord o hewti e samedi kadi ɓe yiyamo ka télé inchallah si Allah jaɓi aray ko ɗum merci beaucoup voilà kanko wiyete Hasanatu Firiya en tant que hoore sere on anani ko explique on kanko e Kadisa Bari ko weltiga woni hakkude maɓɓe ko ɗum waɗi so inni o intire sere on si Allah ɗon jaɓɓi kankadi innitiriɓe mo sere ɓen o waɗa ɓe dello jukkal kon ko Sénégal wiyata kon o remercia ɓe ma waɗanaɓe waɗa o pooɗaru molanadu Kadisa Bari noon ko wallahi asim jiwum kon wuri guiɗo jama no haɓɓiti waɗaymo 3e femme miɗo haɓɓitimi waɗaymo 2e femme probléme o fof ko ɗon probléme on noon joni ko ɗon et puis noon joni koye an o woni arde taw ɗaɗa yo hewtu wuuri ɗo ko min andi taw ko waɗata so hewta ɗo sa acca Asi hande ko noon organise o concert ko honɗum prépare ɗum surprise joni ɗum maran ɗon mélomane guiné on accu ƴettenta goɗɗo ka ligne allo ok kono ɗum prépare ɗon nde ñande Kammamel kono jaɓɓorɗon hoɓɓe ɓen ɗon e préparation ji ɗin fof kono ɗum nde ñande wawɗa yewde ɗum jamma o préparation ko men prépari ko allo acca allo allo oui allo Jama TV nam ɗum téléma on seeɗa poɗɗa télé on seeɗa allo oui ɗay jang merci beaucoup kupputa ñaama crédit ji ma ni par ce que ɗe nantodirde a famali merci si kon nu prépare ɗon aray ko men prépare fewdo ndeller ɗo ɓeɗen prépare piiji buy ɓeɗen habbi jama o ko adi kon taw ka soirée ɓeɗen mari prévente on ko 2500 seera
ka dambugal ko 3000 francs d'accord ça dit manan kala fala na de soirée fondo yo chodu prévente kala fala do na atude ka soirée to so landi ke men prévente me de mari d'accord sera ko 2500 ok mais seri na li jama parce que andi konnu sare nde fen do no sat no yetta so moy bal 3000 francs wo e bay 2500 acca jette goddo ka ligne allo eh d'accord nangi men corona de allo oui Wala ça va bien. No marché day jang. Ouais, nala mo. Alhamdulillah da nodda mi da make onno. Ko lamara bari ha fas kaji. Na? Lamara bari fas kaji. Lamara na bari fas kaji no way. Me nga jam. Lamara alhamdulillah. No wonder. No munya nani? Me euro no. Lamara na. Oi. La hedi ma. Ay do okanong DJ Yaya. Samba. Upo pasa fácil no. D'accord. Acha, merci beaucoup. Asi. Haray non wano no mi wiri non carte jeden no wodi. Biye on 3000 francs ko dum ngadi men seri na jamaaw ko bay me de ngandi sa yon no fewndo do jamaaw wona goto tum haray non de nyande samedi yo mono humpa ko foti ko laba ko woni wadde nder wakam do ko wota tultu d'accord ma leta nde nyande même prometi jamaaw o be yo ar ndara ko ni wadde kamamel ko d'accord wota mo tultu sakko leta en tout cas ko woni wadde kamma men ko ene ko seron ko rewbe tu won ton worbe no bokkide be mais mi sikki no worbe duuda worbe ben duuda kono mais fermali touron taw si tawe jama on faala natude haray dum wona ella ok si woni premier samedi on si samedi hikkito do e concert si manam samedi yonte aro do ko nyande ko sero utata nyande mais fermitata touro d'accord parce que hari meden fermi nyande fermita touro allo oui ça va da jang a jam do na mo alhamdulillah mi do hedi ma ko danda kikiri dan kadi haray anani fi concert on samedi ka ok d'accord merci ok haray ko invité be mon ben ila way wode ko be invité don seeda tele côté sereji di andu don din walla pare be mon be walla mare mon be sereji din mais wiyata ko odo ma odo ko sereji din fop men nodditi d'accord ko won der Dakar do kon be ngacca hay goto parce que simi wowli wana wobbe dun ni wobbe wiyay o acci wowlugol men menen jonnon ko jama fop men nodditi me ngacca hay goto d'accord wano pare mbe amen ben e mare mbe amen ben haray meden nodditi be d'accord me yejjita hay goto si goddo windanama kaydi nabanama haaka makko mo andi fi makko yejjitataake wallahi me yejjita hay goto d'accord kono non ko andinta be me yejjita yo be ari e samedi men dara yo décorer be kere si be hewti menen kadi be tawi do kajjatu bari men wona fi mabbe d'accord salla jabi arnano be mayra acha merci beaucoup débat kon dum émission on déjà fini kon dum marna ko intro don ha yontere ha fejjen do arte no émission tigi jom fi musique ma no do ka tigi vraiment affaire on ko woni no yoti fo d'accord ko haado ala simi yoti goddo ngodo mi faljay quoi d'accord kono wada wayntade on anita fansi be mabbe ko dum habore ma samedi fambe amben toujours kambe be woni près déjà ok aray toujours den kalawol e yoti inshallah jabi acha minali sonna jongoy mi de hiro sonna jango fota no na seeda do buri ko kanko sa do ti langoy ha ko bawo to habbilan to ni baake ma moreno ma mo jodi habbi awayi non voilà ado bari kay mo habbilan do ok ko sim no men gayni do mi hewti acce don tan hewti ko dum ala toujours sama kala do de nyande ok asi kono ma da wayntorde dum don ha samedi parce que kingo ko samedi wota mo tultuma leta d'accord e samedi le 29 avril sale cha wodi no yetta sobbe don kande le 29 oui samedi faddi jango voilà e ACW on faddi jango voilà samedi ACW wota mo tultuma leta ok
so Allah jaɓi meɗen habbi jama o merci beaucoup yoɓe armé waɗa goɗɗum waɗon faya samdiba simi on tigi sattu deba o hiyay merci ko feƴƴata nde ñande ko ara ko mboy bokkata dédicace o yo gandi fi sere hasanatu friya o kalandema woni sonko men waɗi ko jama foppu men okkata d'accord mais yejjita hay goto ok tentini kadi parenjo amen o kanko yombo janjan ah bon mi yejjita fi makko de ko nu wiɗo karama ko mamadou kadi karama ko mamadou winda diabo ko kamɓe woni baba men la ilaha illallah issaga toog ko kamɓe woni baba men si jama o ganda mi andiniɓe ko kamɓe woni baba sere o d'accord kamɓe kadi kaɓe woni ɗon ta sikku meɗen yejjiti fi maɓɓe ah bon mais yejjita fi maɓɓe winda diabo nde ñande ɓe wayriyade concert ɓe wi bela mi yahay saabu o sere par ce que mi wayriyade et puis kammamel woɗɗa ɓe ƴetta e otowal maɓɓe ngal ɓe yara doyi ɓe joɗɗine sésire moƴƴere ɓe jooɗo moƴƴa kadiade bari waɗana ɓe song ɓe immoɓe hota ɓe waalo ka maɓɓe hara en salmini jama o merci beaucoup hara émission o lanni ha laaɓi o hedde ke émission king on kadi après haray merci à vous tous merci ka émission Hotrien Fouta jeɗo malgré en waɗi rawti eɗen nden mais il faut que mi remercie a PDG on par ce que ɗum ɗo ko ɗum ɗo tumi wawi heɓude ɗo mi waɗa émission no mi faalira et puis publicité no mi faalira donc vraiment je te remercie bien allahu lan ɗon ɓurtu nabgo télé o yeeso te o yaha e sallah jaɓi ɓay bientôt en ƴaway ka satellite harana ko sati gon harana kay haala andi ɓe wino ko télé Facebook men mari joni woni télé émetaɗo adnalla fof dardemo no nodde téléphone no waɗi émetteur mais ko noon ko doy yarata donc aray no wodi komin yewti hanki wano DJ Diallo DJ Bela Dioli DJ Thierno Bari DJ Adra DJ Diawo DJ Malado haray si Allah no jami arta e on débat ɗon par ce que menen ɗo meɗen duwa yidde yewta no wodi yewtere nde men yewta fi culture guinéen on salminen le président Mala Bari Bantengel kamɓe kadi koɓe invité salminen président Wuri Thialere le conseil président conseil on merci beaucoup à bientôt dans l'émission guinéen ɗo e Jama TV ciao anda mbaɗi makko anda iwdi makko si wawa tusude ɓernde makko ko gonga mi wacce jiwoyaya bobo ko yiwuntugo sullabaku alejo mo ɓernde mawla ɓay ko mawsi jali kange sami ange boboɓe maɓe fatumata bobongo enene mbala baɗo e mamadou garanke koɓe woni ɓiɓɓe maɓe siko debbo yo laɓuna ɓe ay siko ɓeɓela ɓe maɓe ɓe kankala ɓe debbo laɓaɗo ko e moɗon laɓete siko debbo yo laɓuna ɓe ay siko ɓeɓela ɓe maɓe ɓe kankala ɓe debbo laɓaɗo ko e moɗon laɓete Seydi Diallo